Bàn là ní lư bồ miền là hiền bạc ca đại hái cứ tha mê thông bị phục lục dưỡng còn nâng triêm bọc bông lùi mà rồi phải 1 trillion đô la chẳng hái cả một bông lùi ní cứ thua ỏi atra hàng chênh mê dưỡng đừng phải pro thế đấy kỹ tràn cứ là bảo hộ bà sân chỉ còn bọc bông lùi tràn xin thực thọm chẳng cứ thua atra bạc đô la nâng thể lệ cho mình hay thua ỏi atra hàng chênh mê nâng cản lại xin hay cho mơ dương mơ bồ miền updateต่อtiếpต่อពីការអនុម័តនៃការបោះពុម្ពលុយបន្ថែមនេះចូលជាធរមានទីផ្សារមេនឹងប្រែប្រួលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលសន្សំមេក្នុងរយៈពេលវែងនឹងទទួលបានផលវិញហើយយើងចាំមើលនៅពេលដែលហាងឆេងមិនធ្លាក់ដល់ចំណុចមួយដែលយើងគួរតែទិញបានហើយគឺត្រូវទិញហើយដើម្បីយើងយកផលចំណេញបាទព្រោះផលចំណេញវានឹងកើនទ្វេអាច1គុណ2គុណ3វិញអញ្ចឹងណាចឹងហើយយើងត្រៀមចាំមើលតម្លៃហាងឈាមនេះធ្លាក់ដល់ប៉ុណ្ណាសិនហើយបងប្អូនគួរតែទិញបន្ថែមសូម្បីខ្ញុំក៏ត្រូវទិញបន្ថែមដែរបាទដើម្បីជាឱកាសចំណេញសាច់ប្រាក់យើងមកវិញបាទអរគុណព័ត៌មានជូនទៅប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនមានអ្វីថ្មីខ្ញុំនឹងអាប់ដេតជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទអរគុណ